15. svetski festival u spremanju specijaliteta i bitno je reći afrodizijaka od belih bubrega. Pre nego što ja pravim neku atrakciju koju ja znam, a i prvo bih zaboravio da dođe predstavnik svetskog šampiona od prošle godine. Ja predstavljam ekipu Šumadijske jaje iz Kragujevca, moje ime Zoran Živanović. Do sad smo imali tu i tamo uspeha, 2 druga, 2 treća i prošle godine prvo mesto. Thank you very much for your welcoming here in Serbia. We are very pleased to be here, and excuse us, we don't speak Serbian. The only word that we have in mind is dživerni. So it's the only we have. Razumeo, znači drago da su došli ovde i da imali su muda, ja sad ja to predajem na moj način, da dođu čak iz Francuske. Ajmo, ovako, čast mi je da vam predstavim ekipu koja je došla sa juga Srbije. To je jedna ekipa koja se dugo godina takmičila u ovom šampionatu i napravila je, u stvari otvorila neke nove vidike u ovom festivalu, nakon čega su svi takmičari koji su dolazili pokušavali da njih imitiraju. To je ekipa Vlasutinaca iz Vlasutinca, naravno, dakle su se takmičili pod imenom Loza, a sad će da čujete njihovo predstavljanje i to treba bude za nauk kako se treba predstaviti na svetskom šampionatu. Gospodin Voja Arsenijević. Ćao, brate. Samo mi ga podigni s oproštenjem. Će da ti ga digne, Vojo, izvolite. Ja predstavljam ekipu Vlasotince koja je tačno pre 10 godina osvojila ovaj prestižni trofej, ali izgleda da smo ove godine zalutali. Mi smo u stvari pošli na Mudijadu, a došli smo na Mudrijadu. Ovo je očigledno takmičenje mudrih i hrabrih ljudi. A ja bih još dodao, pre svega, ovo je skup ljudi dobre volje. Kada sam pre 11 godina čuo za ovu manifestaciju, pozvao sam organizatora Ljupču Erovića i odmah mu rekao, naša su najblaga. A on kaže, ma ne znam, ako ne veruješ, ajde gi merimo, kažem ja njemu. Kaže, Ljupče, će vidimo. Kod nas te, kažem ja, dođe vidi, pipni pa se idi. Vrti Ljupče glavom, ma ne iščuđavaj se, kažem ja, duša mi je crna, ali su mi bubrezi beli. I da znaš, imamo mude i za Hag, ali to je već prošlost. Nemamo više muda ni za Hag. Mili Bože, čuda velikoga, na livadi sve je moj domoga. I od Guče ima većeg čuda, ne peru se politička muda. Takvu rulju ovde raja neće. Ne treba mu političko smeće. Mudijada Despotovcu blizu, prebrodit će tranzicije i krizu. Mudijada Konojeva barka, fale mu muda Kraljevića Marka. Da se ova sijesta ne sroza, apetit nam ko u vreme broza. Tu su muda od raznog zverinja, svakome je svoje dupe dinja. To je nama najmilija hrana od Norveške do Afganistana. Pohrlite svi iz poslaničkih klupa, skupštinska vam menza bit će skupa. U ponudi novih svetskih čuda, mudijadi hrle odasvuda. Puni Ljupče sa muda papriku, u pauzi svira armoniku, ali eto, desilo se čudo, armonika uštinu mu mudo. Sad je bolan prešao na organu, pa si šeta jajca po Japanu. Te napisaja on od muda kuvar, srpskih muda postoje čuvar. Javilo se snalažljivom ljubi, na sva usta muda da rastrubi. Biznis pravi stari šmekar ljuba, predu muda ko Volkswagen buba. Potego smo iz daleka juga, za mudima da nas mine tuga, za mudima da nas želja mine, besmo prvi pre 10 godine. Ne, nemoj mi prići, jer će mi se dići, ko hauba na fići.
Želim iz daleka tvoja muda, meka, bačena na žaru, na rđavu ckaru. Muda su mi ko tartufi skupi, na livadu sve sami mangupi. Svakome je svoje mudo prvo, pa se ljupča sa muda porvo. Došlo vreme da se pesma skrati, blago si ga na kuće, možeš si ga dovati. Ja se izvinjam, nešto moram kažem, u vezi gospodina iz Lastovca. Ovo je u stvari suština predstavljanja ekipa. Oni su to prvi shvatili i davne 2006. 2007. godine, kad su došli prvi put na manifestaciju, oni su u stvari ovako krenuli. Mnogi su pokušali da ih imitiraju, međutim, verujte mi da je njih vrlo teško imitirati. Oni su jedinstveni i ne postoje bolji njih, bar za mene, to je moje mišljenje. I mnogo ih hvala što su došli. Dragi prijatelji, ovo je jedinstvena manifestacija gde, kao što sam i rekao na početku, mi tako iz Vlasotinca vidimo da je to skup dobrih ljudi. Ja sam iz Vlasotinca potražio pomoć od pre svega svoje opštine koja mi izašla u susret, a ove godine i turistička organizacija opštine Vlasotince. I zato smo i došli ovde da podržimo vas, odnosno Ljupčeta, njegovu manifestaciju, da te podržimo. Dobro, lepo. Želim da se svi lepo provedete i da se pre svega upoznamo, jer nikad ne znamo ko će kome da zatreba u ovom životu. Budite svi pozdravljeni od ekipe Vlasotinca. Hvala, Vojkić najviše. Dobar dan, ja sam Vukajlović Milorad, dolazim iz Čačka, ekipa se zove Kod Mrša. Zahvaljujem se stvarno ekipi iz Vlasotinca što su se ponovo vratili ovde, jer bila je ekipa koja je stvarno dala čar neke manifestacije. Pošto svi pričaju o mudima, ja ću reći o organu koji se nalazi tu, pored muda. A to je kako žene klasiraju organ. Mali, srednji i taman. Hvala vam puno, prijatno. Svake godine se organizuje vinski bal za vikend, tačno nedelju dana pre Mudijada. Dobrodošli svi, obratite se, lepo ćemo se provesti, popit ćemo dobrog vina i poješćemo mnogo toga. Eto, samo toliko. Da ste vi doneli vino sad za prezentaciju, mi probamo to. Izvolite sa Francuzima tamo. Dobar dan svima, lepo je biti ovdje. Kanajta i mi dolazimo od Beograd, svi živimo u Beograd. So we have me, ja sam iz Australije. Moj muž je Srbijan, Alex muž. Ja iz kalifornijski, amerikanski, ja sam srpski zet. Ja sam isto srpski zet, ja sam Englez. Ja sam iz Japana. Yeah, nice to meet you. Yeah, we are the same team, Japan team. Dobar dan, čao.
obavestim ovdje u Lipovici. Doživjeli smo veliku priču danas. Došli smo ovdje Associated Press, došli smo Russia Today, došli smo BBC. Za bolju vladu posjetite Mudijadu. Dobro razmislite o tome, šta to može da znači. Treće mjesto je broj 17. Je broj 17? Da, treba Hvala što ste došli u velikom broju da podržite ovo. Mi prvi put se takmičemo, treća smo godina u ovom festivalu. Hvala svima, još jednom pozdrav, vidimo se iduće godine. Kod Mrša, bravo kod Mrša. Ljubi se, ajde, ljubi se, čačaj. Hvala vam puno. Ja se nadam da ću i do godine doći ovdje, ako bude ovdje, hoće sigurno. O takmičenju verovatno možda opet neka specijalna van konkurencije, ali molim vas, gdje bude lociran moj štand, neka dođu mlađe ekipe, neka pogledaju pa da se malo naučimo. Hvala vam puno i da Bog da se vidimo iduće godine. Prijatno. Što bi rekli moji drugari iz Vlasutinaca, dođi, pipni pa idi. Da, ima još jedna specijalna nagrada, a broj 3. Thanks. I don't actually know what I won, but thank you. Želim da vam predstavim ekipu iz Francuske. Merci à tous, merci pour votre soutien. C'est un très beau moment qu'on a partagé tous ensemble. C'est avant tout le travail d'une équipe. Je voudrais les remercier vraiment du fond du cœur. Et puis... Sad je pitanje, ko je taj prvi? To se mi muški pitamo ko je bio prvi, da? Uvijek sam bio ja. Kad sam bio. Prvo mjesto je broj 2. Broj 2 je Šumatinska jaja. Filo, stilja. Čekaj bre, ja prvom, ja sam bre bio živi isto. Sad, dobit ćeš ga! Filo, kak je? Nemoj, tebi nije dobro, ej. All of you. Prvi put that we've had curry, kako se kaže, curry muđa. Želimo da kažemo da je došla iz najudaljenije zemlje, ovdje kod nas u ekipa u Lipovicu, to je japanska ekipa i mi se njima zahvaljujemo, a moramo reći da su prvi put testisi, odnosno muda, napravljeni sa karim. To je nešto specifično, nešto novo, to mora da znate i zahvaljujemo se dobro. Thank you very much. Turistička organizacija Vlasotinci. Vojislav Arsenović. Vojislav Arsenović, ima neko? I za vinski bar. Veliki pozdrav za Zorana.